Alright.
Bueno, pois, boas tardes a todas e a todos. E damos comenzo ao pleno extraordinario do día 13 de maio de 2024 para nombrar os membros das mesas electorais ás eleccións europeas. Vale. Mesa de San Xián. Presidenta Cristina Armental Outeiral. Primeiro vocal, Israel Adonai Jiménez Medina. Segundo vocal, Ana María Varela García. Aquí pediron se podía ler os suplentes, leos rápido. Total, algúns cuantos van a cambiar. Vale, leo só os tal. Vale, despois queredes ver os titulares. Non van a cambiar moito. Vale, mesa de San Fins, presidenta María Jesús Calviño Mendoza, primeiro vocal Fernando Suárez Vilas, segundo vocal Francisco Javier Fuentenebro Parada. Mesa de Vedra. Presidente Jesús Iglesias Mouriño. Primeiro vocal María Nodar Picón. Segundo vocal José García Rey. Mesa de Trove San Pedro. Presidenta María del Pilar Mera Sánchez. Primeiro vocal Manuel Campos San Luís. E segundo vocal Carmen Cajaraville Bello. Toda a leche, vou ver como está. Santa Cruz. Presidenta Ana María Gago Andújar. Primeiro vocal Jacinta Sanjurjo Canedo. Segundo vocal José Mosquera Uzal. Vilanova. Presidenta Elena Eiras Rendo. Primeiro vocal Luís Vieites Pérez. Segundo vocal José Miguel Barreiros Arnoso. Ponteulla. Presidenta Esmeralda López Castro. Primeiro vocal David García Barrio. Segundo vocal Borja Campos Agrelo. San Miguel. Presidente José García García. Primeiro vocal María Rocío Rosende González. Segundo vocal José Caldelas González. San Mamede, presidente Fernando Rodríguez Muñiz. Primeiro vocal Isidro López Lamego. E segundo vocal José Manuel Neira Fernández. Cerro a paso máis que... Sí, o que pasa, bueno, si os concellos teñen acceso a aquí, si queredes ver os... salvo compromisos eses tal, rógase que non se diga moito para vir. Este xa fastidio. Sí, está. Bueno, todo o mundo de acordo, non? No entiendo.